Kitchen C All Assam DC Conference Difu Abirta along Kipaman Pon. Hongkram Kapatru Aklam along Kitchen C Karklitang Kabin Rong Pipi Memorial Football Tournament Kapatru Pon. Inding Hindi Octave Singing Competition upon Semi-Final Kapaman Pon. Karbi Daily News Tingkan isi kecok mesen pen talon pon. Aprangsi nilihin pen Birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kithanabang sami ojang terangpi. Non Birta ang tompen arjupon sena. All Assam Deputy Commissioner Conference Kitchen si Difu Abirta along pai nipai inkoira isi pen inkoira hini nini apan paman pon bomlo. Laso All Assam DC Conference along Alohi Man pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chitongdun. Laso Conference Chengchia Prang Additional Director of Industries and Commerce Asai Hem Lapen Abirta Craft Center Conference Hall Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Arideng Pen in Kupon. Laso P Difu Abirta Craft Center Conference Hall along All Assam Deputy Commissioner Kitchen C Conference in Nippon. Laso Conference along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Minister Ranjoy Pegu, Asok Singhal, Jogen Mohan, MP Huren Singh Be, Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin, CM Trudam Ronghang, MLA Bedasing England, Dorsing Ronghang Ropsing Teron, Atum Chitongdun. সকল আমি আমাৰ সৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পিছত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে আমি প্ৰশাসনৰ লগত জিলা প্ৰশাসন স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিম আজি আমাৰ সৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে প্ৰথম লানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ আগতে কাজিৰঙাত আমি এছপি সকলক লগ পাইছিলো ইয়াৰ পিছত আৰু এখন কনফাৰেন্স হ'ব যত এছপি আৰু ডিসি দুইটাকে আমি একেলগে লগ পাম প্ৰতি মাহত আমাৰ প্ৰতি ছমাহত আমাৰ তিনিখন এনেকুৱা মিটিং হ'ব এবাৰ এছপি কনফাৰেন্স এবাৰ ডিসি কনফাৰেন্স আৰু এবাৰ জয়েন্ট কনফাৰেন্স আৰু মিটিংবোৰ আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৌজন্যত আজি আমি ডিফুত লগ পাইছো গোটেই অসমৰ ডিসি সকল ডিফুত আহিছে ইয়াত একেলগে আমি অহাকালি ৰাতিলৈকে কটাম অসমৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিখিনি আলোচনা কৰিম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ সকলো ইয়াত আছে আজি দিল্লীৰ পৰা জল জীৱন মিছনৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ আহিছিল তেখেতে প্ৰেজেন্টেচন দিলে এই ফৰামখন আমি যিমান পাৰো আমি ইউটিলাইজ কৰি গৈ থাকিম বাকি কথাখিনি মই যোৱাৰ আগতে পাতিম আজি আমি ডিসি কনফাৰেন্সখিনি শেষ কৰিম pai nipai inkoira hiniarni Difu Karbi People Hall Taralangso Singmerje Maklam along Indeng Hini of this singing competition mate lun kilun kacipate angdung kiti apan kangwaipon Pini laso alun kacipate along bang inkoira troksi atum cipate dun Laso angbong pen bangkep apan angdung kiti along apan ponpo Pini laso alun kacipate along kakrung kangsai tum Samson ingti Daniel ingti Lapendras Laksmi Bora atum henlo La ofti flun kacipate angdung kiti along kacipahai dun abang pu bang pi apan tangka lak isi nong e pajir ponji Lapen lun record pi ponji Lapen video album ta silam pi ponji Pini laso alun kacipate along Assam State pen Kaprek State atum anta cipate dun atum anta duk pusi pirenge atum apan nang pacini dun Niltum Magic House Private Limited Lapen KSA tum kacirapen Niltum Octave
competition, singing competition, national level, angdeng, lapan pining pen nikan hini lo, non semi final pangceng bom lo, lasi non kebangji September acik lo bangke niltum final pada pon po, lapan pining bangke isi bang ni cerong memi lama lah pulo. Angtan ben, Karbi Anglong angtan je cokli Asam ben angtan da participant satu duo. Asi isi bangke nil tum akemang, kate mana non kiturmi singer lapen nil tum da Karbi Anglong tourism promoter han nil tum ke akemang long chunpon bom lo pasi kemathal. Non semi final long nil tum 27 do total participants of bangke niltung 186 do non semi final mo final bangke bangke si ponje apen la kahai bali same 1 lakh cash ponpo alang lipan niltung ahin pensi studio recording people do nijer apen music videos tame isi samar people pai ni pai inkore hini West Karbi Anglong Hongkram Patuak Lama Long Ra rong pi lapen acor kadom sinar pi tumasupi karklitang kabin rong pipi Memorial Football Tournament patu pang cengpon. Labangso ka patu ke cengpon ahot alohi amen pen mirlong kiri rong pi bidha terang brosoning ti khorsing teron rupen sing rong pi longki rong pi janta rong pi jingthu rong pi lapen borsing teron atum chitong dun. Hongkram Karbi Longri Abirta pen longki rong pi. Kidam tang suri hini re ingkoi pai nipai ingkoi re isiar ni Karbi Daily News amahang patek ponsi pini pai nipai ingkoi re isiar ni ningkan isi kecok arni difu teralang so Karbi People Hall along insam jin pen talon pon laso katalon pon along Karbi Daily News channel CEO Sampri Bepen mai cipahem pupon Alohi man pen KCS Mai Phu Chandra Singh Kro KLDA Chairman Long Singh Teron District Press Club Karbi Anglong Amai Phu Diganta Teron pen Chenglok Karbi Daily News Channel along Klembang Phu Abirta ki laan si kang ton cholong kaduka via phanta kardong